Don ki plug jangan ki bekli yang as pang tu ka comment on public post. Alengan pen phim ta. Mentangin let bisa ka Facebook nang tada ngan let ka professional dashboard. Ada tangan klik untuk ka weekly challenge mo, weekly progress ngan klik beng tu weekly progress. Nang tada pin lap tu ka tu betok comment on public post mo. Jangan ka pa as potli. Dari jung ping ka songgot kum ka jing pa jung ka kani ka Facebook. Mentangin klik beng tu. Mentara hadin penong ta pinyu kani ka post ka bami ning kong do. Ha kani ka Facebook mo kani ka post bami ning kong do nang tada pin comment ya ka tu kan. Pin comment ya ka tu. Ngin like be comment dengan comment ba tu. Ngam pin inuk sai phi kum tu. Ngan chu comment da emoji ro biang he. Kum tu nang tada dengan klik hang tu. Post tu. Kum tu ngil adap ada nang tada ngin bag bejai na. Bag bej kum tu. Paski haduk bakan poi biang sya ketu ka weekly challenge. Untuk dukun poi biang hadin bakal poi hang tu kumut bangin klik ya ketu ka weekly progress ketu klik biang sa isin. Ning ta pin lo menta kala kiu kendai. Mene ka don pra nang tam ta kala kiu kendai. Tangam tu ye.